ओदुन मिनी वल सा नजदीक वल सा ऊता नजदीक तूत वल नजदीक मे यूसान दोन बुन कमान फर्क रोजी हालांकि वन वल तूत सूफिया लेखन नूर रलियो नूर सत मतलूबी जात ओस काब कौसैन वसल गो हजरतन कुल्ला शयन पराव करन छी अकमल कुलस वातुन महराज जातन निदह लोय जबरीलस जनतस पोश थवथरथी साल अन माशोक पेठ बुराकस वातुन महराज असल वजह ओस यही यिल नबी पाकस गमगीन सही सत मुलाकात नूर वहदतस तो नूर रसालतस नूर नबूवतस आसमान मज जूम चमकन तो युकुन पन दस्ती मुबारक फिरन ओसुक तुकनी जोन फिरन परवरदिगार तुकनी जोन ते नचन कति गछा माशोकस बर्दाश्त आशिक त्रयोश परवरदिगार सं रहमत आय दर जलाल तो निदह लगोवन जबरील अमीनस ऐ जबरील लारन लारन का जंतम तुरन बुराक टस ताजदारस गस टाट नबी ते यह गम ते रोदुई न कहीं ते काफी पन परवरदिगार असल महराज छु दिल आयनस वातन महराज छुस तो नबी करीम सल्लल्लाहु क्या वजह छु सो कि सन टट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमिक ताजदार दिल करार यम आय महराज करियो रन रुमाले वाव ताजदार सोन महराजस द्राव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम तुम वुचान वॉइस ऑफ सूफीज़म तो बहुत तुहस खदमतस मज बट साहिल उम्मीद तुम सारी दोस्त यूँ खुश तो खुशहाल वार वत रोजो इंशाल्लाह अल्लाह ताला थो सेहत सलामत बखिर वाफियत पन्न गरन मज बस मे मुलाकात किस 23वें नशस्तस मज तुम सारे दोस्तन वथ वन इस्तकबाल मुख्तसरन करो कत बस मे मुलाकात सह नशस्त यथ मज वादी कशीर मज यम त सूफी बुजुर्ग या सूफी शायर तिहज नसीहत तिहुंद गुजरन क्या रोदमुत पन्ने हालात जिंदगी हवाले तुह ताम वातनावनच कोशिश करान पन्न प्रोग्रामन मज और अस बिल्कुल बिलखसूस तुंद स्क्रीन पे नजर गसान सुहेल अहमद ऋषि सोब यमन जन लुक ज्यादा पह जानान राज सोब के नाव समो जन कह कलाम ते दर्जबंद करमित और यम जन अथ सफरस मज हकीकत के सफरस मज पकन कोशिश करान और यमो तकरीबन 15 कलाम दर्जबंद करमित यथ मज जन नातिया कलाम आरिफाना कलाम या मुख्तलिफ और यम जिला अनंतनाग किस खूबसूरत इलाकस ताल्लुक थवान ये जन सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह सन्ज यह ज़ियारत शरीफ मौजूद और यह गामस वीर सिरन नाव जानान बिलखसूस तुंद स्क्रीनस पे नजर गसान करो मुख्तसरन आज क्या बातचीत चूँकि आज तुम बखूबी जानान अजिक आयाम जन कह शब खनी कर आय शब महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन कर आय तमिस शब खनी और मुख्तसरन क्या मुदा मकसद अत मुतल्लिक क्या जानकारी तुह ताम वातनावनच करो कोशिश और पक्यो करो यम प्रोग्राम शुरुआत और अमे ब्रो करो यम प्रोग्राम शुरुआत तो सारे दोस्तन तान यह गुजारिश कर कि यह प्रोग्राम वातनावन ज्यादा से ज्यादा लुकन तान और यम प्रोग्राम के हवाले कमेंट सेक्शनस मज कर पन राय जरूर दर्ज पक्यो करो यम प्रोग्राम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तुन सड़ा शुक्रिया इत सोन मौजू आज शब महराज तुह तामत रोज गोडुक सवाल यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अस हैसियत कह गुनाहगार यथो पन्ने ज़बान पे तमिस पाक सो अकदस नाव पन्ने ज़बान पे हनुक मगर तम पत सन कोशिश बहुत वक्तन वक्तन पन्ने नाज़रीन वनान हेचनावने द्रामित क्या बल्कि हेचने द्रामित और यह पैगाम रोज क्या नसीहत रोज तुहंद हवाले और गोडुक सवाल रोज कि नबी करीम सल्लल्लाहु क्या वजह सो कि सन टट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमिक ताजदार दिल करार यम आय महराज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राज सब वनान तोरुक पाई मयुस तीरिस चुम हैदर है राज सब वनान तोरुक पाई मयुस तीरिस चुम हैदर है असल महराज दिल आयनस वातन महराज छुस तो यूत काल तुहद सवाल कर ताल्लुक महराज क्या आव करना हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवलन यह कथ गोश गुजार पानस करें महराज सारे पई महराज मुलाकात नूर वहदतस तो नूर रसालतस नूर नबूवतस मगर गोड़ नुक्त युन इंसान समझ नूर नबूवत नूर रसालत नूर मोहम्मद अरबी सल्लम यह अमे नूर वहदतुक हिस्स क्या
اللہ تعالیٰ ہن ییٚمہِ ساتہٕ تَتھ نوٗرِ محمدِ عربی تخلیٖق کوٚر اَمہِ ساتہٕ ترٲیِم زٔمیٖن آسمان ژۄپٲرِتھ ترٲو أمۍ نظر ییٚلہِ أمِس کانٛہہ تہِ اَنسر نظرِ آیہِ بہٕ کَتھ چیٖزس کران یہِ تخلیٖق بہٕ کَتھ چیٖزس بناون یہِ علما لیکھان أمۍ ہسا ترٲو پننسٕے پانس رۄبن ترٲو پننسٕے پانس نظر پننے پانہٕ پٮ۪ٹھ کوٚرُن پننہِ نوٗرِ کریٖم پٮ۪ٹھ کوٚرُن نوٗرِ محمدِ عربی تخلیٖق اَمے نوٗرِ وحدت منٛز درٛاو اَمے دریایہِ وحدت منٛز درٛاو دریایہِ نبوت واتان واتان ووت یہِ درپُشتِ آدم باقٕے پیغمبر حضرتِ ابراہیم یوٗت کالم ووت در شِکمے حضرتِ آمیٖنہ سلام اللہ علیہ پتہٕ چھُ یہِ نوٗرِ آفتاب بہہ ربیع الاول مکہٕ کِس سرزمیٖنس پٮ۪ٹھ جنم انان کایناتس یِوان مُختٔلِف اندازو چھُ یہِ دیٖنٕچ دعوت دیٖنٕکۍ فرٲیض انجام دِوان أتھۍ دوران چھُ یِم مکٕکۍ کُفار ٲسۍ یِمن ٲس نہٕ یِہُنٛد یہِ دیٖنُک یہِ ہاو باو یہِ دیٖنُک یہِ تعلیٖم دِنۍ پسنٛد یِوان کینٛہہ یِم آیہِ اکہِ ساتہٕ ابوٗ طالبس دوٚپُس ہے ابوٗ طالب چون یہِ فرزن چٲنِس أمِس بٲے سُنٛد نیٚچوٗ یہِ محمد چھُ سانٮ۪ن 3 ہتن تہٕ شیٹھن بُتن کران لانتان مُخالفت أمِس دپ ژےٚ چھےٚ مکس منٛز کانٛہہ زٔنۍ آمٕژ پسنٛد أسۍ کرو ژےٚ تٔمِس سۭتۍ نکاح کِنہٕ ژےٚ چھے مال ضروٗرت ژےٚ چھےٚ سردٲری ضروٗرت تہِ دِمہوے مگر سانٮ۪ن بُتن مہ کر یہِ لان تان تہٕ مُخالفت کینٛہہ ییٚلہِ ٹوٹھ تاجدار ابوٗ طالبس واپس آو ابوٗ طالبن دوٚپُس اے محمد یِم ٲسۍ یِم مکٕکۍ کُفار آمٕتۍ یِم چھِ دپان یہِ کلمہٕ پرناوُن تراو مال تہِ دِمہوے دولت دِمہوے سورُے کینٛہہ دِمہوے ٹٲٹھ نبین دوٚپُکھ یہِ چھُ بڑٕ سنجیدگی ہِنٛز کتھ دوٚپمس اگر أکِس اتھس پٮ۪ٹھ مےٚ تُہۍ آفتاب تھٲیِو بیٚیِس پٮ۪ٹھ محتاب تیٚلہِ تہٕ ترٛایہِ نہٕ کلمٕچ دعوت دِنۍ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم یِم سردارے بیٚیہِ مکٕکۍ یِم کُفار یِمو دوٚپ أمِس ہے ابوٗ طالب وُنہِ تہِ پژیو نہٕ سُہ کینٛہہ وۄنۍ تھٲیزٮ۪س ؤنِتھ وۄنۍ کرہون أسۍ سُہ قتل نتہٕ دپوس پتھ روز بیٚیہِ آو تاجدار ابوٗ طالبن دوٚپُس محمد تلو پتھ روز تہٕ یِم چھِ چانہِ قتلُک ارادٕ تھاوان مےٚ نہ چھُ وۄنۍ نرٮ۪ن زنن ہٮ۪کتھ صوٗرت تمہِ آیہِ کینٛہہ زِ بہٕ ہٮ۪کہٕ چٲنِس فیورس منٛز وۄنۍ کتھ کٔرِتھ کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ چٲنِس فیورس منٛز دِتھ کینٛہہ ریوایتن منٛز اگر ٹوٹھ تاجدار چھُ دروازس پٮ۪ٹھ کھڑا گژھان تہٕ ودُن چھُ لاگان ابوٗ طالبس کُن مُخٲطب گٔژھِتھ دپان اے میانہِ چیچہِ باب اگر ژٕ مےٚ پنُن مول عبداللہ وٕنکیٚس زنٛدٕ آسہِ ہا سُہ میون یہِ ستم زرِ ہا نہٕ کینٛہہ اگر مےٚ پنٕنۍ موج آسہِ ہا سۄ رٹہِ ہم سیٖنس سۭتۍ سۄ دپہِ گوٚبرا بہٕ لگہِ ہا بلاے بہٕ دِمہٕ نہٕ ژےٚ کُن کٲنٛسہِ انگٕچ تُلنہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس دوٗر یتیٖم مےٚ اوس نہٕ پان یتیٖم راتھ تام باسان کینٛہہ مگر آز باسیوم ژےٚ کوٚرتھم انکار میٲنِس فیورس منٛز وتھنس وۄنۍ چھُم باسان وۄنۍ گوٚو یتیٖم محمدِ عربی ابوٗ طالب آوُس واپس اتھ تھونس پٮ۪ٹھ دوٚپمس گوٚبرا بہٕ چھُس ژےٚ فیورس منٛز ییٚلہِ ژےٚ پننہِ آیہِ چھُتھ اکھ پکہٕ ارادٕ کوٚرمُت بہٕ تراو نہٕ کلمہٕ پرناوُن کینٛہہ یہِ خبر وٲژ مۄختصرن بوٗزِو ابوٗ جہلس نِش ابوٗ جہلن بنوو اکھ دستاویز ایگریمنٹ اکھ دوٚپُن ہے اتھ خاندانس سۭتۍ ژٔٹِو تمام رشتہٕ نہ ہیٚیِو یِمن کینٛہہ نہ دِیِو یِمن کینٛہہ یُس تہِ یِمن سۭتۍ کتھ کرِ وۄنۍ تٔمِس سۭتۍ تہِ کرو أسۍ سوشل سوشلی بایکاٹ یہِ دستاویز ایگریمنٹ آو خانہ کعبس ایزان تراونہٕ 3 ؤرین آو خاندان ہٮ۪تھ قٲد کرنہٕ غارس منٛز محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ 3 ؤرین غارس منٛز قٲد چھُ اتھ قٲدس منٛز چھِ فاطمہ بنتِ اسد ابوٗ طالب چھُ حضرتِ فاطمہ تہٕ حضرتِ خدیجۃ الکبریٰ چھِ محمدِ عربی چھِ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ صحابہ کِبار ٹٲٹھِس تاجدار یِمو تمہِ وقتہٕ کلمہٕ اوس پوٚرمُت کینٛہہ وقتا گوٚو اکھ شخصا آو امے مکہٕ منٛز یہِ گوٚو نبی صٲبُن ماتامال عبدالوہاب بن مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُس نبی پاکس ماجہِ بٔڈۍ بب اوس ییٚلہِ اوٚت گوٚو اَتہِ سمکھیو أمِس نبی صٲبُن مامتُر بوے سیٖرتِ ہِشام چھِ کِتاب طبقاتُ ابنِ سعد چھِ کِتاب آپ اس میں پڑھ سکتے ہو أمۍ ووٚن یِمن تتہِ دوٚپمس کیٛاہ تۄہہِ چھو نہ شرم یِوان چون سُہ پۄپھتُر بوے چھُ بنٛد یِتھ پٲٹھۍ 3 ؤری ہٮ۪تھ تُہۍ چھُو نہٕ تور سننٕے حتاکہِ 3 ؤرین اوس نہٕ غذاہس خٲطرٕ تہِ کانٛہہ چیٖز میسر کاینات کِس تاجدارس کیٛازِ ابوٗ جہلن اوس ایگریمنٹس لیوٗکھمُت اگر اکھ ژوٚٹ تہِ أمِس کُن کٲنٛسہِ نِیہِ أسۍ کرو تِمن سۭتۍ سوشلی بایکاٹ أسۍ تھاوو نہٕ تِمن سۭتۍ کانٛہہ تال میل کینٛہہ أمۍ دوٚپُس ہے وۄنۍ کیٛاہ کرو ابوٗ جہلن چھُ ییٚمہِ آیہِ دوٚپمُت اَتہِ چھُ پتہٕ ولہٕ نِوان انسانس وۄنۍ کٔرۍ زِ ژٕ کٲم صبحن یی زِ ژےٚ خانہ کعبس منٛز ژٕ دِ تہِ کرٛٮ۪کھ یتھ خانہ کعبس پٮ۪ٹھ کٔمۍ یہِ ایگریمنٹ تھوٚمُت تحریر کٔرِتھ پتہٕ دِمے بہٕ کرٛٮ۪کھ پتہٕ دی زِ ژٕ پتہٕ دِمہٕ بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ شور کرو برپا یِم وٲتۍ مکس منٛز یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ اتھ خانہ کعبس منٛز شور برپا کران ایگریمنٹ کٔمۍ تھوٚو نبی تاجدار چھُ غارس منٛز چھُ مُسکراہٹ کران محمدِ عربی تُہۍ وٕچھِو پانے فرق چھِ کعبس فرق چھِ غارس واریاہ دوٗر چھُ کُنہِ ابوٗ طالبس سۭتۍ چھُ کتھ کران پننِس چیچہِ بابس سۭتۍ ٹوٹھ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ أمِس دپان اے ابوٗ طالب میانہِ چیچہِ باب اگر ژےٚ بہٕ کتھا ونَے
ژٕ کیٛاہ وَنکھ دوٚپنَس کیٛاہ ہیوٗ دوٚپنَس بہٕ زَن وَنَے ژےٚ یُس سُہ ایگریٖمٮ۪نٹ خانَے کعبَس ابوٗ جہلن تھوٚو نہ تحریٖر کٔرِتھ سٲنِس خاندانَس مُتعلِق سُہ حظ چھُ سورُے کاغذ کٔمۍ کھیوٚمُت تَتہِ چھُ بس نامہِ خۄدا بچومُت دوٚپنَس یہِ ووٚن یَتھ ژےٚ چٲنۍ خۄدایَن ابوٗ طالب وَنان یہِ ووٚنے ژےٚ کٔمۍ چٲنۍ خۄدایَن دوٚپنَس اَوا یہِ ووٚن مےٚ میٛٲنۍ خۄدایَن ابوٗ طالب درٛاو اَمے ساتہٕ ابوٗ جہلَس کُن اے ابوٗ جہل یُس ژےٚ خانَے کعبَس چھُ تحریٖر تھوٚمُت درٕج کٔرِتھ اگر سُہ تٔتھٮ۪نٕے موٗجوٗد اوس بہٕ کَرنَے ژےٚ یورَے میون فرزنٛد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوالہٕ یہِ ژےٚ شُبی تہِ کٔرۍ زِ اگر نہٕ اوسُے عزوبات میٲنِس فرزنٛدَس کُن یِتھ نہٕ أنگٕچ تہِ کھڑا کَرکھ برداشت کٔرِتھ نہٕ جِنابِ ابوٗ طالب کِہیٖنۍ ہُہ گوٚو خۄش ابوٗ جہل دوٚپُن تِتہِ چھا ژٕ کوٚت آسہِ گوٚمُت تہٕ واتان وٲتۍ یِم خانَے کعبَس یِم درٛاے ابوٗ جہل گوٚو خۄش دوٚپُن سُہ کوٚت آسہِ گوٚمُت ییٚلہِ یہِ خانَے کعبَس منٛز ووت یِمو مٕژروو یہِ لِفاف اَتہِ چھُ ییٚلہِ أمۍ کھوٗل یہِ اَتہِ چھُ یہِ سورُے کاغذ کٔمۍ کھیوٚمُت اَتہِ چھُ نامہِ خۄدٕے یوت بچومُت أتھۍ سۭتۍ گٔے دٔلیٖل گارٕ منٛز آو آزاد کرنہٕ 3 ؤہرۍ محمد عربی ٹوٹھ تاجدار چھُ ابوٗ جہلَس کُن مُخٲطِب گٔژھِتھ وَنان ہے ابوٗ جہل وۄنۍ لٔب مےٚ ٹرینِنٛگ تۄہہِ ییٖتیاہ سِتم ٲسوٕ کَرٕنۍ وۄنۍ اگر تُہۍ کیٛاہ تہِ کٔرِو وۄنۍ پننہِ مِشنہٕ پتھ ہٹہِ نہٕ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم أتھۍ دوران چھُ پتہٕ تُہُنٛد سوال کرٕ بہٕ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ یورے رِپیٖٹ مہراج کیازِ آو کرناونہٕ محمد عربی أتھۍ دوران گٔے پتہٕ کٲم میں اُسی کی باپت کرہو کیازِ آو کرناونہٕ أتھۍ دوران گٔے پتہٕ کٲم رٮ۪وایتن منٛز چھُ درٕج 32 یا 43 وُہُر ووت رسوٗلِ خۄداے صلی اللہ علیہ وسلم اکھ صحابی آو ٹٲٹھِس تاجدارس دوٚپمَس تاجدار بوٚڑ تاوَن ہسا پیوٚو دوٚپمَس کیاہ ہیوٗ دوٚپمَس دُنیا پٮ۪ٹھ نیوٗ تشریٖف جِنابِ ابوٗ طالبو یہِ چھُ تُہُنٛد چچہِ باب گُزریو انتقالہِ پُرملال کوٚر تِمو دُنیا پٮ۪ٹھ اَمہِ غمہٕ سۭتۍ چھُ واریاہ تہِ غمہٕ زد گژھان محمد رسول اللہ واریاہ زیادٕ غمہٕ زد گژھان گریہ چھُ کران محمد عربی پروردِگارا مےٚ اوسُم وفادار وۄنۍ روٗدُم نہٕ سُہ تہِ وُنہِ اوس یہِ غم تازے زِ 6 رٮ۪تھ ٲسۍ ادا گٔمٕتۍ 6 رٮ۪تھ بعد چھِ یِوان پنٕنۍ شریٖک حیات حضرتِ خدیجۃ الکبریٰ چھِ دُنیا پٮ۪ٹھ نیران 2 غم پیٚیہِ کاینات کِس تاجدارس اَمہِ آیہِ ٹوٹھ تاجدار چھُ مُسلح تراوان یہِ دریایہِ نبوت چھُ اتھ پٮ۪ٹھ دستہِ مُبارک بُلند کران اتی چھُ خۄدایس دپان میانہِ رۄبا مےٚ ٲسۍ 2 وفادار یِمن بہٕ پنٕنۍ داد تہٕ بِداد اوسُس ونان یِم مےٚ سمجھان ٲسِم آز گٔے تِم دۄشوٕے مےٚ نِش جُدا سٮ۪ٹھاہ غم وۄنۍ چھُے نہٕ کٕہٕنۍ تہِ دِلجویی کرنہٕ خٲطرٕ محمد عربی یس دپان پروردِگار سٕنٛز رحمت در جلال اوٚتن تامن آوُ تۄہہِ سمجھ معاملہٕ کیاہ گوٚو نبی پاکو دوٚپ خۄدایس خۄدایا مےٚ چھُے نہٕ کٕہٕنۍ تہِ دِل رزناونہٕ خٲطرٕ مےٚ چھُے نہٕ کٕہٕنۍ دِلجویی کرنہٕ خٲطرٕ تتہِ گژھِ ہا معشوقس برداش عاشق ترٛیوش پروردِگار سٕنٛز رحمت آیہِ در جلال تہٕ نِداہ لگووُن جبریٖلِ امیٖنس اے جبریٖل لارن لارن گژھِ جنتہٕ منٛز تُلُن بُراق ٹٲٹھِس تاجدارس گژھِ ٹاٹھہِ نبی ژےٚ چھُ یا غم ژےٚ روٗدُے نہٕ کٕہٕنۍ ژےٚ چھُے کٲفی پنُن پروردِگارِ کٔرِم وَلہٕ ژےٚ چھُ یا باسان ژےٚ چھُے نہٕ کانٛہہ دِلجویی کرنہٕ خٲطرٕ ژےٚ کری دِلجویی چون دِل ہا رنٛزناے پانے ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ کیٛاہ یہِ چھُنہ سُے خۄداے ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ منزلِس منٛز ماجہِ اوسُکھ تھوٚمُت 3 کِنہٕ 4 دۄہن ہُنٛد بچہِ حضرتِ عباس دپان چچہِ باب نبی پاکس مےٚ ہسا باسیو نبی پاک چھُ بہٕ ہسا اوسُس وٕچھان ٹوٹھ تاجدار چھُ اتھ منزلِس منٛز اتٮ۪ن گوٚو اکھ معاملاتہ پیش ییٚلہِ نبی پاک بٔڑۍ گٔے 40 ؤہرۍ وٲتۍ کۭتیاہ حضرتِ عباس دپان بہٕ گوٚوُس مُخٲطِب یِمن کوٚر مےٚ سا میانہِ گوٚبرٕ میانہِ نبی ووٚنمَے پان مےٚ حظ پیٚوان چانہِ بچپنُک واقعہٕ اکھ یاد تہٕ کیاہ خبر ژےٚ آسیا یاد یورٕ اوسُس ٹوٹھ نبی اے میانہِ چچہِ باب ژٕ چھُکھ تیٚلہِ تہِ اُمتی بہٕ چھُس نبی ییٚلہِ اُمتی یس یاد آسہِ نا کاینات کِس نبی یس محمد عربی یس دوٚپمَس کیاہ ہیوٗ دوٚپمَس ٹاٹھہِ نبی ژٕ حظ اوسُکھ ماجہِ تھوٚمُت منزلِس منٛز 3 یا 4 دۄہن ہُنٛد بچہِ آسمانس منٛز اوس زوٗن چمکان ژٕ یُکُن پنٕنۍ دستہِ مُبارک پھران اوسُکھ تُکنُے ٲسۍ یہِ زوٗن پھران پروردِگار تُکنُے ٲسۍ یہِ زوٗن تہِ نژان دوٚپنس اے میانہِ چچہِ باب دراصل ییٚلہِ بہٕ منزلِس منٛز اوسُس مےٚ اوس شانٕے مُبارکن سنان کینٛہہ تامتھ بہٕ اوسُس دپان بہٕ دِمہٕ شُرۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ودن کرٛٮ۪کھا موج یِیَم سۄ تُلٮ۪م تھوٚد مےٚ میلہِ شانن راحت مگر یُدوے بہٕ ودن کرٛٮ۪کھ لاگہٕ ہا دِنہٕ پروردِگارِ کٔریٖم اوس زوٗنہِ لگاوان الو اے زوٗن یہِ نبی چھُے یتیٖم لُکہٕ ہٕنٛدۍ بچہِ چھِ گِنٛدان ربڑ تماشن باقٕے چیٖزن دُنہِکٮ۪ن لولابن تماشن یہِ حظ چھُے کایناتُک رحمت للعالمیٖن ییٚتٮ۪نٕے اوٚش ترٛایہِ محمد عربی تِم بچہِ گِنٛدنہٕ تماشن
ژٕ گِنٛدناوُن میون محمد عربی صٲب تَمے موٗجوٗب ییٚلہِ بہٕ وَدن کرٛٮ۪کھ اوسُس لاگان بہٕ اوسُس أنٛگشتہِ مُبارک یُکُن پھِران اُکنُے اوس زوٗن گژھان یُکُن ٲس گژھان اُکنُے اوس گژھان حضرتِ عباس دوٚپُس ہے ٹاٹھہِ نبی وَنان کیٛاہ اوس یہِ دوٚپُن یہِ ٲسن دَپان ژھۄپہٕ کر یا رسول اللہ ژھۄپہٕ کر یا رسول اللہ تَمے موٗجوٗب چھُ آز رویہِ شعار مےٚ تہِ دوٚپمُت ذاتن نِدہ لوے جبریٖلس جنتس پوش تھو وتھرِتھٕے سالہٕ اَنُن ماشوق پٮ۪ٹھ براقس واتُن معراجس چھُس اصل وجہ اوس یِہوے ییٚلہِ نبی پاکس غمگیٖن صحیح سپدے بطرفہِ پِتٕر تہِ گُزریو ظٲلِم ٲسۍ ظُلم کران باقٕے معاملات خانٛدارِنۍ درٛاے دُنیا منٛز پروردِگارِ کریٖمن گوٚو نہٕ أمۍ سُنٛد یہِ وَدُن گریہ کرُن برداشت کینٛہہ یہِ بولو خۄدایَن عرشس پٮ۪ٹھ آز رویہِ حدیٖث چھِ علماء کرام 9 وجہات لیکھان کیازِ آو نبی معراج کرناونہٕ مےٚ کٔر اکھ وجہ تٔتھی بیان کتھ کٔرٕن بیٚیہِ سۭتۍ یہِ کتھ کر ٲخری کتھ اختتٲمی کتھ کر بہٕ عرض دریایہِ وحدت تہٕ دریایہِ نبوت یہِ دریایہِ نبوت چھُ امے دریایہِ وحدتُک حصہٕ اصلس منٛز ییٚلہِ نظر انسانس تراوِ یہِ چھُ امے نوٗرِ کریٖم پٮ۪ٹھ تخلیٖق آمُت کرنہٕ پتہٕ آو یہِ پُشت در پُشت حضرتِ آمنس تامَتھ واتناونہٕ بیاکھ وجہ کر مختصرن بیان ییٚتہِ اگر سمجھاونہٕ خٲطرٕ بِلا تشبیہ و تمثیل اگر کٲنٛسہِ ماجہِ کانٛہہ بچہِ چھُ فارِن گژھان کٲم کرنہٕ خٲطرٕ ییٚمِس ماجہِ زومُت چھُ آسان أمِس چھِ آسان وٲنجہِ کرٛاے پانہ کر واتٮ۪م گرٕ بہٕ کر وٕچھن بیٚیہِ خبر کوٗتاہ بوٚڑ آسہِ گوٚمُت اگر چھِ آز فِلحال کے لیے میٖڈیاہُک زمانہٕ تہِ چھُ باقٕے وٹ ایور کیاہ چھُ مگر ییٚتٮ۪ن وۄنۍ 200 ماجٮ۪ن برابر محبت گژھِ کھڑا خۄدا تتٮ۪ن چھُ درٛامُت تٔمۍ سٕنٛدے نوٗرِ کریٖم پٮ۪ٹھ نوٗرِ نبوت نوٗرِ محمد عربی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پُش در پُشت حضرتِ آمنس تامَتھ ووت 32-33 ؤری گٔے وٲنٛس تہِ اظہار باوجوٗد محمد عربی صٲبس پروردِگارِ کریٖمن دوٚپ بہٕ تہِ انہٕ ہن واپس سُہ نوٗر پانس کُن یُس نوٗر میٲنِس چھُ مےٚ پننہِ وجوٗد پننہِ پانہٕ پٮ۪ٹھ تخلیٖق کوٚر تاکہِ بہٕ وٕچھِ ہا کمہِ آیہِ چھُ پرٛزلن تہٕ تابن کایناتُک تاجدار اچھا ووٚننس کِنہٕ اوٚدُن مِنی ول سا نزدیٖک ول سا کوٗتاہ نزدیٖک تیوٗت ول نزدیٖک مےٚ ییٖژہن دۄن بۄنہٕ کمانن فرق روزی ہتا کہِ وۄنۍ ول تیوٗت صوفیا لیکھان نوٗر رلیو نوٗرس سۭتۍ مطلوبہِ ذات اوس کعبہٕ قوسین وصل گوٚو حضرتن کُلس شعین پٲراو کران چھُ یہِ اکمل کُلس واتُن معراجس چھُس اتٮ۪ن یہِ زانُن کہِ نعام صٲب چھُ فرماوان گرِ پننہِ کوٚرُکھ معراج ہیٚرِ ہیوٚر عاشق کھٔتی ووٚن نعامو لامکانس نیر یارُن ژھار أتی اور صحیح کرامن ہُنٛد یہِ مانُن کیاہ چھُ تِہُنٛد پیغام روزان پننٮ۪ن اشعارن کُن یا کیاہ چھُ تِہُنٛد تحقیٖق روزان یِتھ کٔنۍ اسہِ تہِ چھُ یہِ بوزنس منٛز میلان کہِ ہونکلہِ اوس گوٗر گژھنٕے ییٚمہِ ساتن زن سٲنۍ حضوٗرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراجس کھٔتۍ اور وۄنۍ أکِس صوفی کرامس خٲطرٕ تحقیٖقن کۄس کتھ چھِ معراجٕچ روزان یا اُمتس خٲطرٕ کۄس کتھ چھِ یہِ معراجٕچ وٕچھو اگر امہِ تناظر أسۍ نظر تراوو تیٚلہِ چھُ اکھ حدیٖث آمُت الصلاتُ معراج المومنیٖن نٮ۪ماز چھُ مومنس معراج چھےٚ نہ مُلاقات چھُ کٔمِس سۭتۍ خۄدایس سۭتۍ أمِس مومنس یُس یہِ نٮ۪ماز پرِ مگر یوٗت کالت تُہۍ چھِو ونان صوفیاے کرامن ہُنٛد معراج یِم کتھ کُن ٲسۍ زور دِوان یِمن نِش کیاہ اوس معراج اِثبٲتی وجوٗدس منٛز ثٲبت سپدان اصل چھُ یہِ نوٗر ہر کُنہِ وجوٗدس منٛز دسترس دِتھ ہر کٲنٛسہِ منٛز چھُ یہِ بسکِندر گٔژھِتھ نبی درٛاو معراجس قرآن دپان اسہِ ہسا تُلہِ بیت المقدس پٮ۪ٹھ مسجدِ اقصاہس تامتھ پتہٕ ہسا کرنو آسمانن ہُنٛد سفر پیدل باے کرنو مُلاقات پتہٕ واتنو سدرا پتہٕ واتنو لامکان پتہٕ رلیو نوٗر نوٗرس سۭتۍ مگر اصل چھُ نظر تراوٕنۍ رلیو کُس چیٖز کتھ سۭتۍ یہِ مےٚ تُہۍ وۄنۍ اِشارٕ ووٚن یہِ ہسا رلیو نوٗرٕے نوٗرس سۭتۍ کُس نوٗر یُس نوٗر نوٗرٕ پٮ۪ٹھ تخلیٖق اوس گوٚمُت کتھ سمجھو بہٕ دِمہٕ اِشارٕ یوت دِمہٕ بہٕ زیادٕ ہٮ۪کو نہٕ اتھ وضاحت امہِ طریٖقہٕ کٔرِتھ کینٛہہ انسانس منٛز چھُ دِل تتھ چھِ ونان دِلہِ مُنزہ نبی پاک اوسُس دۄدٕ بوے یِم دپان أسۍ ہسا ٲسۍ تیٖر رچھنہٕ بہٕ تہٕ نبی اچانک گٔے 2 اشخاص اسہِ برونٛٹھ کنہِ اظہار یِمو روٚٹ نبی تاجدر یِمو کوٚر أمِس سیٖنہٕ مُبارک چاک دِلہِ مُبارک چھُ حکمت کہِ تہٕ رحمت کہِ آبہٕ سۭتۍ پتہٕ تھوٚو ییٚتہِ لٲگِتھ یِم ہسا ٲسۍ رحمتٕکۍ فرشتہٕ اتھ چھِ ونان دِلہِ مُنزہ آز رویہِ صوفیت گژھِ معراج تہِ أتھۍ دِلہِ ٲیِنس دِلہِ مُنزہس آسُن تہٕ ہر کٲنٛسہِ أکِس تحقیٖق کرن وٲلِس گژھِ معراج آشکار تہٕ اِثبٲتی وجوٗدس منٛز حصوٗل تہٕ حٲصِل تہٕ امیُک تحقیٖق گژھِ أمِس آشکار گژھُن
बिल्कुल और यह अजो खास प्रोग्राम मुख्तसरन नाज़रीन मोहतरम यह अजो खास शुमार बज़्म मुलाकात 23 नशस्त और मे उम्मीद कि तुम यह प्रोग्राम सैठा पसंद आमुत और ये मज मुख्तसरन कह सवाल रूद राज सोबन तरफ और इन इन सवालन हंद ख्याल और उम्मीद तुम यह प्रोग्राम सैठा पसंद आमुत और अस तान यह कोशिश रोजान बज़्म तवारीख बज़्म मुलाकात यमो प्रोग्रामों जरिए तुह तामत यम चीज़ वातन कोशिश कर सान वादी हज तवारीख बुजुर्गन हज तवारीख या वली कामिलन हज तवारीख नसीहत करामात तुह ताम वातन भरपूर कोशिश करान और अत मज मुख्तलिफ दिल ईनस मुतल्लिक त कत वो और यथ समद मीर सोब त फरमावन दिल ईनस ये चली खाई होर वुच योर वुच पन्न रोय और रोजो वुचान वॉइस ऑफ सूफीज़म यह प्रोग्राम वात ज्यादा से ज्यादा लकन तान मे थो पे दुआन मज याद अल्लाह ताला थो तुह त सेहत सलामत बखैर वाफियत दियो मे सिग मेज कैमरा मैन जीशान सोबस इजाजत अस्सलामु अलैकुम।